ماستر دوم خيراتنا ناف خير دبي سپاس خيرات كم هربن الفستيفالي برومتك كمزنا وناو منيرو ساعت خوش مالا واوا سپاس كم هربن ونجي ون أنا وكيت كنت شانو يعني فيجانا كنت ون دفجي برداي شانو يعني ام تكارم بيجم ناف برك داية چمكي از ليستكوانم أري و كيفام جلك جي شانو يرا ليستكوانيا شانو يراتي جبلي ستاند اب جبركو ستاند اب فا بيلاب تشكي زيدا يك وقتها يكي دبا يعني وقتها مدبا جبرو يكي من ناف برك داية ليستكواني اللي از ليستكوانم يعني از ليستكواني از بيجم اي سينما يمشي أري ريزا فيلم ما أري. و اغلبيش اي شانوي يعني نظام مثلا دما ستاند اب خوش مرا ادي تماما نافرك بدا ستاند اب از دي سات خوازم ليستكوانيه بكم بريال ليستكوانيه جتكم يعني أموزا برسا خد كارو سابكن دمك جالك دريش وشانويت كر وز فيلما داد ليست أري. ايجي فيجا ون أنها نابريكي داية وان سالي داوي وگراني داية سر ستاند ابي اري کرد علاقه که پر مزن نشانی ودن اف هیجانك چوا يجبوي وي راستي تشتكي عجيبه تشتكي بها بايا يعني لموشه هريداوي از ليستم دايكا كاتبو لبيشي درونش دايكا كولو تشاركاوي سبي دليستكي ده يعني جلك دستند ابي ده تشتكوا من قالوا يتكر دقو اري والله كريم راسته والله تراست بشي عيني وصابو يعني دناف ستاند اب خذ ابو دناف ليستكي ده ابو جبو من تشتكي عجيب وقالك كيف ام هات ميناكا كخوش بو حتى اش صحنه بايابو ما تشوم دستوي ما هفدي هم بيسكر يعني بزمان اخو بزمان دايكي اس تشتكي تكم وعلاقتك خوش تبين علاقتك مظن تبينه وادبينم هفالي ما وكا كوماتر شو تعال وقالك كوم وقالك هفال واصلين داوي ده ستاند اب كرن وبزمانه خود كن يعني بياسك ستاند اب وشانوي از بيجم ليستكوانيه دناف كردا دجي تشيد با مازن دبا بلاف دبا و اف هفال تب هفديرنا هفدي ناس كن بشكريه ددنا هفدي ووجي فستيفالك تشكر جبو من تشتكي قالك خوشه ستاند اب وان و ايكو دخوازن دوی ریده بمشن ستاند اپ بکن تفهاتنا با هفدی تشتكي قالك خوشه بياسك ستاند اب ابنا بكردي چه دبا قالك كيفانته اراستی از قالك بكلجان مش بركو اجي دنا في كاري دما اما بتشك جي از بيجم صايامن تشتم بوبن اي قالك كيف امره يعني محقق بويا يعني هربش الموتيفاسيون كان مزنج بوي محموي اجي قالك سباس ستاند اب فانن جوان لكومين وك ترشوتال لاسطنبولي جيش والفرنسا كان زيدابون ودبنجي ایرو جیل ودری جیویانه فستیوالا ترشو تالی جبو و واته یک چواد حوینه يعني بپرسا پیشی کو برسف دا تیکل دار اما تخوازمینه اري که يعني ویکن كارم تشكي ديجي لكن قاسكي ديجي من بحث كر تشتكي ادبيجم تشتكي ديروكي جي يعني ده بيشاروج ده از باورم قالك بحثا في فستيفال بكن جبركو لكردستاني بيجن لباكوري كردستاني يكما تشتكو امزانن يعني فستيفالك كوميديه بزمان كردي تشدبه وكوم تنا باهفدي دمام زاروك بون وطماني مدست شانو يكر تدي هنجي بدرفتي قالك زيدا بون مال قايناخشيه كيما برج ما بحث كريا يا براي حوالك ما شانو هبو ايفاري متشو او ضربات دانين لبرواس صوبه جيراني بر صوبه ازنگا ما پروای خو دکرن و از وگاد بینم او حوال او کوم و حوال نو اكو دست ستاند اب کرنا به فستیوالک لباطمانه هاتنا با هفدی هر شب لیستکک يعني ستاند ابک و هفدی ناس کن کوم هفدی ناس کن ليكولين شادبن صحبت شادبن تشتكي قالك خوشه يعني وكي قلت يعني افي بي ديروكت بيشاروجي دجي بحثا في مساله يمكن ايبجن البطمانه فستيفالك كوميديا تشبو اجي الوربوم مثلا هيك بيجي ايه بكيف خوشي ايه بيجي اجي الوربوم تابيرا من اول استكجي تماشا كربا بتشتكي قالك خوشه و دبي ميناكجي يعني از باورم
سالên pêşî de ev festîval ne tenê li Batmanê belkî li Kurdistanê belkî li diyasporayê bibin mînak û festîvalên komedyê bi zimanê Kurdî çê bibin. Tiştekî gelekî xweş e. gelek xweş. Saeta Em jî xweş. heyecanım. Rastî ji bo evî. Her bijî. Pirseka me ye ji bo taybetî ji bo we ji bo kêwe beriya hûn derdkevin ser sahneyê rîtüelê we hene geno. Mesela li kulîsê an ew roja ku hûnê derê ser dikê. Hê Ez vî dikim û wî dikim. hê lüksê me Kurda ew ez bêjim ew henî tiştekî ew ke tiştekî klasîk e yanî dibêjin ya ev stranbêj an ev hunermend dema derkeve ser sahneyê quralî wî hene ez bêjim bêvê dernakeve hê lükseke me tune Kurda. Sa mînakeke bû ez çûbûme Ewropayê cara yekem dema ez çûme Berlînê min kulîsa xwe vekir hingî kom tedî bi min re nehatine ême Renas Rengîn û Zeynep min re nehatine min deriyê kulîsê vekir li Berlînê mêzan fêkî û ez bêjim findiq û fistiq çayê û gelek tişt danîne wara û balgîv malgîv ez ê ji xwe re haylo ev çi ez hînî tiştekî wisa nebim min jî li ême geriya bi dîmen me got biçekî fedî bikin mêzek çi hazir kirine ji min re ji min re gotin bele hêviya te tune bêm dîşta tiştek wisa ji te re hazir nakin ê min ez dibêjim ama çayekem hebe tenê ew jî nizam yanî tiştekî ez dibêjim ne zehmet e û aveke germ bila ne cem dîbe yani li ser sahnê çimkî ez nikarim ava serma ava cem dî vexwim Ji bo deng ve. na di jiyana xwe de jî ez nikarim vexwim ez dibêjim hani avekem hebe basta wekî dî jî rîtüeleke min ez berî lîstikê dixwazim tenê bimînim yanî di ewkê de kulîsê de dedî mesela hin organizasyon çê dibin hin heval bi kelecanin mamoste tiştekî hemeyekê masî heye yani dixwazim li 5 deqa 10 deqa biçekî konsantre bibim biçekî dengê xwe vekim laşê xwe germ bikim wekî dî ti rîtüelam tune yani Tune. Baş e. Tu gelek xêra tê dîsa navxêr sê me heqas bûn. ha gelekî baş Mala we ava. yawaş yava ez Berdewamiya festîvalê da Ez evî we- dike ji xwe wextê we heve hûnê tevlî bibin heta ji we hebe. her bijîn em ê li vir bin festîvalê de gelekî kêfxweşin ji ber ku ez jî di nav vê festîvalê de me û min cî girt û ez we pîroz dikim hêvî dikim di pêşerojê de em ê gelek festîvala da hevdî bibînin. Saeta İnşallah, xweş. amin. Her bijî. Hadi. Dengê we jî dunê be sax bin here bin. Spas. Destê we sax be.